Shalom, salama melambi, salama kaboro, lako kita mintu to sampai tayanan lan puang Yesu. Ia mo puang pelabak sundun, lako kita mintu to nakaelo. Tati mangikur semanga, tarandai pole paraya langan puang matua. Belan napak kaboro na, anna bempiki katuan saya lako melambi to temo. Tanggal 10 talu, bulan talu, tahun 2020 talu. Umpo parandangan katuan ta, laung basak sia laung nannung ki kadan na puang matua. Apa dolo diom itu ta masambayang. Sifat usielle komiki pudi ki pakala abi upuang. Belan na tontong banget mamasemi lan mintu agan katuan ki. Mi pamilik mo kan melambi to temo di may kamamaramki. Untarima papasak ke baru. Si allo baru di may olomi. Si taruna umpu parandangan katuan ki. Laki basa sia laki nannung tukadanni. Pasak ke kan solanasang upuang. Belan nasakka bukan laurang itu kadami. Lan puang Yesu kinai rampo mati kalemi opuang. Amin. Ia tu pak basanta lan melambi totemo diala lam Efesus pasal 2 ayat 10 misa salako 22. Nakua tu kadan na puang. Ia moto pengkilalai kumua dolona to kapere komi diona batangkale. Sia nasanga komi to disanga umpugau sunna. Kumua to umpugau komi sunna. Ia motu naolanna 5 dio batangkale. Atu ya to salian rinding komi dio mai Kristus. Sia tae mita mai katongananna to Israel. Sia butung to sae komi. Tu diona basse nalu puang matua sia tae mi maaranuan sia tae mi posande puang matua lantelino. Apa kamu tu membela dolona totemo tete dio Kristus Yesus anna pu pengkareke mo komi rarana Kristus. Belanna ladadi kasih kaya loanta umpamisai pato malinna sia urondoni turinding usapai ia mutu kasih walian. Belan na mangka umpasalian tuntunan sukaran naluk solamintu pangalukanna lan batang kalena dikuaan na lan kalena nani umpo penda di misa itu lino baru patomalinna anna pabutu kasih kaeloan kumua anna laung pasi kaeloi puang matua tu patomalinna menda di misa batang kale diona kayu piata anna inde to nani umpak dei tu kasih walian anna sae umpak pesanan kareba kaparanuan diona kasih kaeloan lako kamu tu membelanna sia lako duka mandapina belanna banang diori anta belai patumalinta umpen noloy ambe naria to penamisa nasusito taemo mitosai sia taemo nasusito taemo mitosai sia to mentiruran sangadinna sang tondo komokomi to mai to masallo sia sikurin mokomi lan banuan na puang matua tu dibangun dau parandangan na parokko mintu rasulu sia nabi na ia tu batu petaunna ia mutu Kristus Yesus lan Kristus dine umpasikala anasang itu garagan na banua di pabendan anna salangan-langan na bendan misa banua kabusungan maindan diona puang lan duka Kristus nani pabendan sola ami dandi inan nani puang matua diona pena. Amin. Una ana tulatanan nung solanasang lan melambi totemo situru renungan harian toraya tanggal 10 talu bulan talu tahun 2020 talu ya motu tosang tondo komiki kita sudah menjadi kawan sewarga
Ia tu mandu di polindo kalua tu kita toraya, ia mo tu tondokta. Ia mo to, ya ke padanta toraya si tamu-tamu di lupa dengan membela, ia mo biasa tatuna ba atu sekutanak diona tondok tani butu. Nalendu masanangan na penanta ke si tamu miki. To sang tondokta di lupa dengan membela, tu dinai undak karakteran nutan. Tanga di pokada mi ke na torro lan tondok sola. Ya tu kasih ulangan na to sang tondok inang mandu mapulu. Ya moto na biasa di pasi sengaran tu to salian tondok. Na ia tu inang to tempon torro sola torrolan tondok. Lante kadang na puang di basa, ia tu saaburan to saya ba atu to mambela na pake Rasul Paulus. Umpo kada puang lako to sarani dio Efesus. Tu tae pa na bu tulu dio mai to Yahudi. Di pokada kumua ia tu puang Yesu tae an susi pira-pira to Yahudi. Tu umpama doan kalena lako to senga. Kumua ya manna ya masero di olona puang matua. Sia usangai kalena kumua ya manna lana pasalama apunga matua. Lan angka 90 misa selako 92 di pokada kumua. Manasa ia tom na dolona inang atau mambela tu bangsa senga. Apa napa taruh lan angka 10 talu selako 90-an nang kumua. Ia tu membela dolona di po pengkareke mo tete dio rarana pung Yesu. Di pakanas salan angka 10 kumua lan pung Yesu ia tu kareba kaparanuan di pak kamasian lako to Yahudi sia lako duka mintu bangsa. Sitonganna lan pung Yesu taemo tu disanga to mambela to sae ba atu to mentiruran apa digente mo to sanga tondok mo ki lan parentana puang matua. Manas samo lako kita solanasang to patongan puang Yesu kumua ia ke dito manda itu kapatonganan inang purana alu puang matua kumua taemo tala salian rinding dia mai parentana sangadina to misa miki solana sang lampuang talu sang buawana. Amin. Ta tampak itu renungan ta melambi to temo ta tutu ilan kapasambayangan. Sipatu sielle komi kipudi kipakala abi upuang. Belan namang kau makan mi ben natu melo attu sangattu kini umbasai sia unnannungi tu kadammi. Kiranuan upuang mi pasake anna mendadi sulo marorongan lan katuanki. Lan te wattu kipatulako allo kisidanirannu mati kaleni upuang. O ambek mamase lan suruga tontong kumi usaladan kan solanasang. Pamambelakan dia mai rupa-rupa saki. Petoba kasanggangan batang kale. Maondongan naraka. Temengaagan umparanggang kapatonganan ki. Sia tontong kumi urenden kami lakolalan lalan katonganan ni opuang. Pak dei pagari mitu salah budangki. Lan puang ki puang Yesu. Kinai rampo mati kaleni opuang. Amin.